सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम बृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा विविध कार्यक्रममा सहभागी बनौ। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा उपलब्ध हुने सेवा तथा आउनुहुने चिकित्सकहरू वरिष्ठ पेट, छाती, मुटु, सुगर, प्रेसर रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर बुद्धिबहादुर थापा, डाक्टर हरिकृष्ण भण्डारी, वरिष्ठ नाक कान घाँटी र गलगाँड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विक्रम बाबु कार्की, वरिष्ठ हाड जोर्नी नसा तथा बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश विक र डाक्टर विद्याभूषण ताम्राकार, वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश शर्मा र डाक्टर पदमराज ढुङ्गाना, वरिष्ठ भिडियो एक्सरे विशेषज्ञ डाक्टर सुस्मित काफले, वरिष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर अच्युत आचार्य, वरिष्ठ सर्जन हाइड्रोसिल, हर्निया र पिसाब सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर सुरेश राज पौडेल, मुख, दाँत र गिजा सम्बन्धी उपचार सेवा, इसिजी सेवा, किडनी र सुगरको रक्त परीक्षण, महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी जाँच सेवा, निशुल्क फार्मेसी सेवा। मिति 2082 साल वैशाख 22 गते सोमबार। स्थान नेवार समाज भवन, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौडा। रक्तदान समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। स्वास्थ्य शिविर बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। आयोजक सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, शुक्ला गण्डकी 3, कवासी। स्वास्थ्य शिविर प्राविधिक सहयोग फेवा सिटी हस्पिटल प्राली र अमर पोलिक्लिनिक प्राली पोखरा। रक्तदानको प्राविधिक सहयोग नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्की शाखा।